Menteri Rangba Kajala Ukunrat ke Sangma menin kasngi ula play ka farm risnyang kepadang sudep tay thamai ha Rick Wareng Samanda ha East Garo Hills but ha katay kaju kasngi la sambha ro ha kajing pentrai kam yak rural backyard piggery scheme habai jingkren ha kani kasngi na kalyang Ukunrat ulong balangba kimat pentrai kam beper ka sorkar kalala ban krishan ya kinong rem ulong ro ba ka sorkar ha kini kisausnam kadai kabalashim kia man pentikna baka jingim bat kalong kaman maman lakasngi jangkipat nyong rep sekita nyong kendong kan kam kiu hakalat kamai kaji. Dari sebab tahu kami kita sekarang ni overall business ko niya ko din. Nikna tadi nang sekarang mati sumay kita buksuran ko maksaina. Ari buksuran ko brain apa? Contoh apa? Packaging di buksuran ko brain apa? Gari lang ko bara rata. Yan ang naman sini mandirang din pasok ko pati tangkap kasi puja. Uni gaban mahazon na ni ko doon ang namaya. Ba mahazon nang naba? Kung dako buksuran ko pala namaya. Uni gaban ya isu ko resolve kata sakta. Ya fokus program ko sa asin. Aw yan bicara ko dalam pabrikan matingan. Ini apa? Dalam bakma ege naman mandirang. Ada nanti kami dia kam kae mandaman busuran ko produce ko lalu proses kan asking. Sumodan tentang busuran ko jika chips aku tharina, powder aku tharina, juice aku tharina seperti apa. Nebayar aku tak na mamang training bukan. Oleh kerana dalam tentang dalam government di program itu ya sini kami kita berada Padang siwa tu berada, sekarang training ramu tak lo, utingan. Entrepreneurship, business ramu baik sana na, ya ramu sekarang utingan. Guna apa ba? Area tentang grup rangna, recasa sebunga krona batin, kalau sekarang tangkap pesanan ko, disuni account ramu sepatah. Ya program ko tak pasti. Actually kami ini cara palang main apa benefit ko mata cina seman nama kenal maksud. Tasyo John Gilbert sama bini grup ni mana hari ini. Gul Morris ko sungki ebang sedang ko ikan nangko brebang tak alo business kait grup ni member na benefit nangko swalimang laksaw ni Bagi jasa sumeni bisa koya di sini bisa pun lak utama nak kungsung lalu lak ram makna atungi 3 times more. Ramram ucap. Aru nak kita John Gilbert tak ke bisuni grup kita dapat grup ram Meghalaya. Aru ya grassroots level lo sungadam ramo. Acini khangga chulpi ramna. Ya dapat program nak ansun nak mana kodi. Ya mandirang ni janji tangan ni ansun tangan ni pula pada mak kodi. Acni ya mandirang ni janji tangan ni gadang ansun tak dua pada mak kodi. Unosa ansun Meghalaya ko develop kana ansun susuk nama gen. Ansun tak mana kodi. Ya mandirang ni janji tangan ni ansun tangan ni pula pada mak kodi. Acni ya mandirang ni janji tangan ni gadang ansun tak dua pada mak kodi. Unosa ansun Meghalaya ko develop kana ansun susuk nama gen. Ini kapan tak ada yang kesungan nyo, yang NPP led NDA government alo kampanye. Yang program itu, apa blok rangsi yang public paksa, engage ka public pun akan berkah, bercuk, public ni, mai tak apa response ingat. Ya fokus program ko na public lang nam looking ama ba nam litsay ama ya fokus program ni through public lang na taksangan ni ko mating ama matsay ama ya ko ka sambiya ano ka namin ko siya may na mandirangan ng utang naman taksangan ni ko manaha alin siya matsina mating